nyo one day guy akantire chupa by the nganzo ile nkofiri enkofiri yako ya mbere sure kunkankaniza kure au kuba ori akakwata girlfriend we yajati nkokuwa kwa mukusindika hati nyo kujango uri kuyandebe yarebanye na man the only thing he had to do akantire chupa kunkananye amukuba Nikiri nangine ndebo rumnoza kununa bakunu enyuma hawo tera video orunotaka bashinja mu noha na producer witu ya chiji naho no wasoko joreka abantu kugira ngo burizo ntufuna aba viewers basya base kumanyisha cyo tugamba woji naho rasogera byaho mageze mpora etwe twazanire radio story actually it has been running since Monday turukoreka abantu obutali bumativu bwa yoleseza what is behind that niche kiri nyuma yetu sure mwena hariho kushika kahura nko muntu de we has talked nti nimbasa kubandi aha konke biteka teko biringa yenastu kati hinenko kuko karebo kajut konka mukama nyowe nkakorachi nyo mukama nkakorachi mazima why me tukanturi ubwo mushambe na kare baroteri yatebirgo yajat why always me understand why always because it is my first debut song debut concert mwenu do you know what it means okugira concert nkeje otinemu promoter wa that video kako yeah that's the video ejo video iti ontubaga been running ogwe ni click emboka no tuino studios arukoreka koreka ngutashemire nabantu cyo bari mbakoro kutagura posters akora more already nyoni nchimanya icyakora muri nchimanya harizo tube twazigambiro yito nkito kunuya turukereza kishani tukugira ngo no basokushango bumwe abwayire kuteka posters zawe umwe bakaze kozo umutawuni yitweki inayiba kwereka ngo no posters zawe osange kutoka shoshwireki kanso so you are here to clear the air utugambire ngo ningezo zibatagwire zikazi yo mwanya gwikire to tell you the truth buri kimwe cyona all clearances zona nkabana clearingire buri kimwe cyona nakoraje kandi izo posters nkarwana munungana no kuza mnomanya abana ba posters no har posters kuza kuzitimba aziye no mukabyamanaza mukana kumanimba remera ngun nayo bari gumana ntiteka yo bane nayongera muna ka sente extra costs bantere nakwato you understand so hata umburumu ubona kuronda sente zoti tina kunteka muka sente no kuyiyo kajiro kareba ngwe cyakorwa ukayiyo kajiro karebe cyakorwa no nindabo mpeni yamana munonga yamana tine muntakuja ngo yakwatiraho kugira ngo batinyine nti sponsorship ntinyine company ya Rgeyajet nyona kwatiraho it is namana ganje na nabantu banje abo kunkunda abo kwenda isho yanje beho you know what it means so ukashanga nobasa kwata nkasente za posta ukagenda ukazitumya bakazikuretera ukakwata na sente ukahereza abo kuza kuzitimba nabo bakabanza bakurumya konkasiro kwenja musente ukareza then hakarga kuri yo muntu mazima akakwereka tezi posta tisheme kubanza because nyoni imanya abo kuzitagura bona ikibatinire ngitekwa kubahika okay nikiri kamba aho yenyene hine because ekintu nkacho kukubaho ninga shiwafuna ekintu sibichakwikaho we do nokora research ninga obanza bachondoza uchondoza hine kuchondoza kwa hina ikwa kwitsiza kugira ngo basafuna clue manye about behind all this uchondoza at the end of it all manya abokuba hati ni wabo linkiwe listen msio bashukurani twire tugira shows hizi nyingi mnongo tukagira show ya Ray twagira show ya Ati twagira show ya Kachina twagira show ya Shukrani na n'izindi ya Levixon hina hora ihurire sagejo yakaira kujihura show ya Kachece kugira ngo nabo bakajase bakashweka poster nkeme batero rware konke cyangi kibire tumaje ikikumanyisanga unchikuru umuntu ayinite makano go umuntu akore ikintu eki nabasana kuroga so wahurore yaguruka yakajati ntekwa kurogoshejo enzure mutere eco kumanyisa already barino bakikora they are implementing it starabire hansi ninga higuru yesterday Shukrani musatureti aho muje shaka bitama na ka clip ke twakozere ki namano karobanza bakatere
nawe nyine akarebe producer ka clip ka Shaka Bitama wokine unasoka turabiza mwaho watwereze na na sound because we are here to clear the air watugambire be yesterday niwe abantu ntatine kubereka both sides bipo batakazane ka video yako hati norandikiri sho yeyika wachireba erache kuba hati inezi ya date ni yemwe so ninjiranga hati taro kuteka yo chintu chona kwa playing ature Shaka Bitama kirikembo ezahezi ni shamunana gwechuru ndi bunyaruguru umwanya nabagwita Kabete nikirebi wankozere byona nimbe manyi mpurire ngo ine show akacupa kano kareba nakacupa kemibazi ya ARVs nkukwe mbaze buzire nabantu nuko barabure nikiri show ninyende kushare nubwo ramanye gushaka Bitama ni bw'Abanyaruguru ninyenda kugambara nikiri ebi wankozere ubuna ikire mbarra byona nimbe manyi afazai no because yesterday tumwine yatjango babayizerembara ariyo nawe narondengeri yarabeho yaratandika kamera byo bintu binji munonga yika ya Massive Records niwe obokano turahiyo wakano kanarara no Shaka kanarara na adomuzo na megatona then we in room ya waru basho then isha yafuna yo muntu watatugambire wachama kujangu iyo kota kwatagana nawe yo wija wakwatagana no muntu we so nije mbere aho no yarigire and you are here to clear the air konka ati noreba niyo nana kugire ngo ejo saga ya Shaka Bitama there is some people behind it abantu bakiteka musente kandi haze ikintu tinkwenda mushirebe nke kintu kirilite akakashonga ece kintu it is akachikora seriously aho kandi manyangu inate kwa ezo kubasha shwiro kurishanga ngo nabasakore kintu nkeke first of all abagire ngwenki nkaba turi Massive kano tura Massive mwakachi that is before lockdown 2018 or 2019 now njoga wechine gacho checha watanga koraga no muntu ati twaza first of all takagire hare tuza gukora 7 nungi nyowe Massive nkaza Massive after lockdown ayita tugambire before you understand echo kumanyisa ngo echo yakora ki yayitera goro first of all nyo kuza Massive megatona kata kiriyo adamuzo kata kiriyo that is the second point umuntu wori mugeze no yahoro no byo aha abire nagezo mwe narunzire nke kintu cyakubasa kubiya mukareba ngo nkamazima mwikirize sorati mbase kumukonka amazima garinti nyowe nkaza kuza Massive twarigire mu lockdown because nyo kuna amaziresho yanje ya 2019 twazo mu lockdown ndirwe bukona naguma rwe bukona tugamba muntu we chama kashati ati owe chama wankahi already wareba ngo cyabe nakubi then our yenyini na went to Mbudza actually yesterday hine our view we that sent message aja ninga bari mu kabadiko kupushinga show ya Nikidi kugira ngo abase kwakoze nkejo video akwenda are you guys okay no mukwatagana ninga toina cyagara mu manyaho hati Shaka Bitama nyowe ni mu nyonka mu manyaho awe bintu bibiri saga izi yakoze rero kugira ngo izo barma kari mu studio uriya yatahamu ya mtera microphone ndi ijo kugira ngo akaroga kapitera ngo akaye akamugambo bakari nko muntu mukuru yamugambo uriya yamusangaje ariyo nagamba yamurabya mwembi icya kabiri Shaka ntumanya hose nari yo kugira ngo akaroga Captain M abantu nubakimanya nkareba nakacayina nakigambaho so abo bonaje abatira risk na ngubine kumwesa sizabona iwe Prince Emma Royal kachayina Captain Emma mwena mwine kumwesa siza mwen hati mazima kanyoni kiri nkoko kumanya shukrani nkuzureni yonomanya lita nomanya ice nomanya nyoka nomanya ngo utindi muntu wentaro utindi muntu wo kushanga nguni kandi narwe bukona hinkurire abantu nibakimanya sure because nyowe na musically abantu nibampagira tukugira ngo ba ngo ndiyo mweshongozo wakabe munonga konka habwa love na nenye twaza yinko betwariza na no akantu ko buntu akaturo muri inye manya okushango ina abantu it's not all because that you star koje ngo abantu mbona bahagira star tukabiri ntuzanko mukatushitamaye turanga biza bakora ki konka
ntukora ki ntugeze okureba ngo twahikomba abantu oturage n'abantu then obase kumakinga ekyo kintu kyo kwenda so nyowe ebyona noreba ngo sinari yezona abashija hine kibakwenda gukora ki konka nyowe kinkumanye ekyashaka bitama menta kwenda kukigamba nkyo kwe nyutinda kire matu there is something behind it. Ira wakwate cyashaka bitama so chamanyisiwe nawe yotine mbera yone yo kumanya okudai we don't talk nyoshana ni mawande akanyetaho tukaba tuzigire mwiza kariyo nkompira yampereza kasente kanje nazayo namweshongora period. Okay, all right, let's talk about umuntu wena akora show ebyira ninga shabu twayegireho irabaka bakora za album launch. So this time around show yawe, are you launching something ninga you're celebrating your journey in the music industry? It is two way because no ntwire ninkora ekintu kibakweta whenever I could release a song and it's a nice song hati nkora nki omugango concert omutaka tumanyire concert mwini nturumbya kore cyeshongoro but now nsaje muraje nti let it be Nikili Kembo live in concert because buri muntu we nakunkunda ayine cya kunkunda abantu shukana nakora mu mugomano kujaka kavaringa rehearsals zawe content is playing aha yesterday Shaka still ajizrat Nikili nakora rehearsals abira surprise bugwa yagara kora ku DJ Pulo kirete aburize ngosho stand chiriani ngashina kweshongora atamaraka so abantu bahamze obamanyise gukora ishongorera ivutaro bya DJ Pulo ningira no kireba konkanyo ngira kutambura munongo mbyeshongoro byo kugira ngo peace cyamkunga keshongora yagira to wakigambire naija kuchehakana one day because we need to prove them wrong because abantu abamwe ninja binente kateka nkayashaka bitamu takubasa tasobora tarisobora era tajja sobora bakitegeera konka nyewe kinkumanya nti I'm good at live band I will do my best I will do the best perfection I will do the best performance eiba takari bagaba kushemeza abafana banje bakireba ati onambe nimba terra CD mushemero asirero kundaza live nko basa kujya nti tai ndabone ki atagurikize misho ikinza kuchikuza komwe ombeshongozi batuireho kandi aba inspire y'abeshongozi bindi munonga kurugwe bakeshongora uremiro nyankore nabandi abantu barabiro barumu kokatakarga kusigama ngukarebera ndikiri no nange nakiraba kuko nyuma kandi karebera abantu bindi jesha industry mwabiri muri nyuma nane yati nco kuranga ekirumu ikitakubira kitarumu ejesha ekiri mu industry yite cyakubira kitarumu there is no unity obumwe kandi enyuma nyono njiko obwiro butu akorekesha ngiro cha giftology every day we party actually ice man DJ next hataho abeshongozi bona buri mweshongozi akaba penetrating buyabira terekesha ngiro kirabo because buri omwe ino muhagizi wenyu konka hati abantu bakaje kakaburi akazama kakungunye wendi wogu hati bakiteka no mbahagizi bitu bakita kabondo wachenga obondo hati biro bondo which is not good. We need unity. Hati nyoni ndebera abantu nindebera mnongo I always give it as an example abagiga bakatete bamugume bawandegeya bamuhame bahibona bine kibakweka actually babroka bingi babroka bona katete mwen ati abantu tobatine mazima tobatine bwenje buko basa kopa obakwegera abantu abo urede bine sente konkano bakwereka ngo no bine sente nibakwatagana hati itwe manya beshongozi turi abo itoboro nitwe tukora ki nitwe tuyon twetera umwe twakubentu kwatagana nitwe tukaza kuronda sente tukafuna nkeza abariya na tubiyon twehakanisa you understand ikikuma isangu nti bakene baza kufuna abinye nzaguma turukubi mnonga and which is very bad nkabagira ngo industry twena netumara nikiri karaze kweshongora ibanda matendo agenda yishongore kazo princess zitiyara ba mugato numuhango buri mwana basakuri vale nabasa kweshongora ari Antoni tipo raze kabari buri mwana afuna wenchi takoreke kintu nk'ikito abetwine buriya because hat penetra karetwa nikiri yaretwa Geno Junior yaretwa Ray yaretwa banikiwa ibizi industry yaza mwo murro you understand
Because you know, arogo mwesongozi ebira Dubai no mwetoha ogogu wa kakobo g'omuhango yali mukubi wa izimo tukaba twine bato nga ati no mecha abekiriho buriye tukaba kugira ngo no makumu kuba muri market if you want to prove that you are champion omushira makakigira ati wabano ndakumangori wa man abantu reka tokubasa kugira ngo nyewe ndi omutezi w'ebitome then I had to open it obaza kwereza otere nawe bitome ukabaza tumbanze mu nkomere mikono mu mukome mikono mbone kumutera ikikumanyisa tokweka aho henyi nawe katukora akasente kabakama bitu tuzagarukana nikiri kembo chumuine atugambire bingi ebiri kukiraho ubakome mukono no yambo ukole ebitomi tuyakwita aho henyi sure Misinganse, kisinikili, me the western champ. Dancer with them, me the gladiator. Mpulu tukalwaga them state vamanyi, me know all about them. That's why I'm the champion. Yes! Lilikili konspirali sanyanji. When me say, natandika neka no kanatasha kiliza. Abatuze neba nyumilo, batesi neba pinga. Ngabo manyi na wembela yense, no ebina kuzino mkwano, bia kupambana. Nasikila kanumba microphone, nempate katuni nikachaka, butoto nebukapata. Na kulukutalwaga nga mukoka kulukuta, me know all about them. Nikili asonze, mukwano kankubuse, sawa ya kubuka, te white ta soboka, tufanye na bidi. Down from Miguel, kalinchaka na meya, te white ta soboka. That's why I'm the champion. Chechi ganye. Chechiganye gujija kugwa chechiganye naye chechiganye gujija kugwa chechiganye mbalengela chechiganye gujija kugwa chechiganye chechiganye gujija kugwa chechiganye naye chechiganye gujija kugwa chechiganye mbalengela chechiganye gujija kugwa chetuvane tufuna situzibiriza nanto mulilo gwe bakumane tukuzikiza nabali batupinga nga tebatubuuza balinya nebikali ne balingiza big stars kubokoli areka titebugumeyo kyabusigiri oba bivudde mu nsi empiseli olaba n'omutoka tayita nikiri dansi force ng'okwatoli bolabaganye ng'olumba bali mwabacakula mulinde biri wamayongeze enkangali gwe kyekiganye chechiganye gujija kugwa This a J music mix some of it and we not play your song Chidura abana basambagara tibine bwire bwawe nibakisunda adija byongeza biyomba tibine bipate Chidura abana basambagara tibine bwire bwawe nibakisunda adija byongeza biyomba Sometimes I wonder why bagiga mama bonda bitkureba amafulanta mamoto bani bamubarira kinana konko kugenda mu ndongo ningambe nkayamba mufuna wire wechakalire life is short better gali benjore na DJ Gibson start it make it do it bring it give the back up on the back it is a defeat extra back teba manyine jetuva teba kulimba kuba manyi jetugenda sometimes you must go there for the reason ngambere mujidula jetubulira akubira kabila zona mu Uganda DJ Gibson beta sosola mawanga DJ Gibson hata than fire omuntu bizikino chakaza baheza kila migin Chidura abana basambagara tibine bwire bwawe nibakisunda adija byongeza biyomba tibine bipate Chidura abana basambagara tibine bwire bwawe nibakisunda adija byongeza biyomba Wiggle the jam be better than them. Dancer with the midi gladiator. Solo mukomo baka muchidu. Did you give to the tune better than them? Good dancing floor, you're harder than master. Did you give to the tune better than just what to chakaza? What to digiza? Did you give to the spinning master? You take us so high, really so hard. Did you give to the tune better than them? Giftology, I did the technology. The music itakuma mara kusaba apology. Nirate yaroni hata demu psychology. Take that to sakate. Oh what that say? Mega tito like a pesa rapi mash. Mega nazi, nazi hitila muraka. Sita bidukuma, sita naba yuda. Bruno alpha fella faces ya go wonder. Kwasinja balabali kubyawe. Kwasinja balabakwa matari. Kwasinja balabali kubyawe. Kwasinja balabakwa matari. Kwasinga kwakuba engoma. Tuzi nabajawa kanga ndi kubyange. Papa Paulo mtume nanyingirira. Nanga majala kaya kana kakube ngoma.
je naffe twafunyeyo all night nga yaffe balevulana ne bamasheka katutabulirenga night zaffe kekasinga yadde kakyali kato anti kakokola muziki gwena nokkiriza DJ Giftology gwasinga Sakalo gamenti ntamide omuziki guntabudde Giftology gwakuba gwaguyitiridde abamuwala nakatino mwamumala budde kubange no mukidongo ffe tumuwagidde It's about Giftology thing tuwa mukidongo ne Giftology katukuba ebidongo tunyenyeza flow nebigayi bitumulula tiwala lavayo it's a bad man thing a rude boy thing a son of everything Bamusakata gifting that material say you're better than them, say be sweeter than them. Giftology never once build up chance. Sikulimba atabule chintu netu zinamu mundongo pole byana nebikonamu. Buggy man Giftology we better than them. No matter what them say, you never be like we. Every day we party, sinura. Wana basambagara, divine wire wawe. Every day we wabachiwe waliachiwe iwe seksenonywa chiwe kuleta gayo ni mbuzi natangaza kamodo na mazomba na vimba kabebi wa muromba gwe wabachiwe DJ Giftology only sexy you are hot more hotter than the summer abandi bona ngo bari habi abo gwe smoke wabachiwe sebo spin master kakoze kada machidango chabe chitabo Giftology ne karam ekidure chwarumu twena nzo hikebi sam Deza wulemu ahontebo wankasumwe tina airtime but hawk tere jam abantu no way jam haza bona bakora jam abana chikora tabos Giftology mu cham abantu bona quest bahonko wes gadam kwa even jigsaw like Giftology have some gifting one of our spin better western master turntable chapter I see you come in your matter I see you come in your mind I see you Giftology ne karam ekidure chwarumu twena nzo hikebi sam Deza wulemu ahontebo wankasumwe tina airtime but hawk tere jam abantu no way jam haza bona bakora jam abana chikora tabos Giftology mu cham abantu bona quest bahonko wes gadam kwa even jigsaw like Giftology have some gifting one of our spin better western master turntable chapter I see you come in your matter I see you come in your mind I see you Everyday we party all star featuring DJ Giftology akeshongora kayara emyaka 10 konka wakatera hati nosanka bakashoje nyuma abazi etyo twayikira omukuhendera program akandi twakine nikirike mutotera tugambira ugamba obwa muheru and then tusibura abantu then before nikiri ataka mibugambo bya muheru do you think ntasogaruka mtu having eche kintu Giftology cyakozere ninga shimwa beshongozi echo mwakozere ninjira I'm the one who will do that nyenda kigarre ejo impact because nyowe all along my music oba my career ntwire ninyende kintu kibakweta unity obumwe ni kintu kikuru munonga tine kikushara wasanga ninkwatagana na mtahi wani tine kikunyi hawo because later ni oguno shukurani you are both MPs and you guys you're coordinating inecha kucheza inecha kumucheza kumugita obwongo bwemana ine weakness and strength you understand kumukubugita yi ko kubana otambulana na kunana inecho kugamba na wakagamba hagati mchigita chikura impact so you guys itwenyewe kintu ranindwanira Western Uganda ni impango mnonga hati nyisha batu babeshongozi bingi mnonga kandi buri mweshongozi zanga ina man ncho kureba nyoni mushaba mukama ampereze amagarago ndwanire ekiteka teko cyane mazima njira hinati so because wabano if you remember well big stars nkabanta nchiro big stars nyona leta bana baniki wai bariri pone ba Edmax na iri ponoge na wano shana ryo mwaka bakanja ngino waba inama ni meju nonga mtana futambura negana jandi iri pone ni chako mvuga no kaka shait kuzana kapi konkati nkakorachi konkata bana no mokuba kura mu mamarara bakorachi konka kabanye neki kiteka teko nabatanchiro nabajanti tubasafutani kasako yitumeto ibikira kasende mwene kabanye ne ideas konkantu ile nazo nati nchizine ati ncho kureba nyenda kore shweje yenda akora mu Ajip Motel mukama yanyamba nafu na mwaka sente nyenda kubanza futani ko studio yanje ebyo kwatira abeshongo because tuina beshongozi bingi tibine na capacity yo kuzo mu studio
wakireba niyo mwana karaga meza yukureba ngende tuma kufura records okoza nabeshongozi bici nabeshongozi nibanyeta nikiri I'm the Western champion no abashongoza abatwironanye nibamanye nibamangu I'm down to ask for everyone nyona nabeshongozi nbizo wanje buri kimwe cyona ushanga umwana nikindi bwenti nimba kwatiraho so hakiriya it is the main reason why we should be in the industry so mwe nanye ne capacity yo kuchikora I should do it to hope everyone you understand ninjira mukama ntara ampero mudisha okay yes kale shukran nija tusibura kandi kanga mbere mujana mwinece kimukwewa ngweze no kamera ataka kapaka recording aza ninza kuchikora shokera we studio kabura na kugira munisha ba mukama nkwatereho sheji nkore mwaka sente kirize kiroto cyaje kale tune batabitu aba Rashamile Vocation Institute tune batabitu aba Skylight Hotel Mulimbana kandi of course tune batabitu aba Vugagali drink kandi utakaiwa na batabitu aba Mpenko ni kombucha nzakta cha mande mais mandije kombucha meru zuwalitani handi tuendeze omwazi murunji mande mais mandije yama ndabare bibiti ntubakunda mnonga nanye nimbakunda mnonga kandi bizoba twahita kwendera kandi mpendenye chakati tugarukana amashaju it's gonna be a Friday big vibes big you know aburi kimwe cyo natsa kuba nchikora big mnonga kandi nyenda kubisiyangwa kazano kitu akayoro mudidi hangura school fees abataka garireyo balance ya school fees kurabira muyoro mudidi wachengo basekwa no gita so yoro mudidi every single Wednesday abantu bahereze mitwaro 50 chaine kora tanko kuzana biterkare right now orukimata star 238 star 3 star 10 otekeyo hash okaratere ebiragiro obasekwa no tamukazano kitu akayoro mudidi oyihangure emitwaro 50 live hano ya aha TV we're starting you know Nick Kembo bugamo byamheru turukende nimba shaba abagizi banje mwena ebiro bitano mwena bakunda enkuzi ya music ya Western Uganda etination ebiro bitano byo kwakana niza kuba live in concert Ajip Motel no mutwaro gume emitwaro 2 emitwaro 5 na 1 million please come and support the hustle please okay then mutakwenda following music ya support Nick Kembo official YouTube, TikTok I'm there, Facebook I'm there, Instagram I'm there and X I'm there. Nikiri Kembo official no bano mpika hoje nyina kesho ngoro kase mbaketa kaura kashansa kayombagana kau chambujimbini mpango. Okay, yole mnonga Nikiri Kembo ashara so anko Emi enyuma ya kamera nwetu akora nawe na ya tukubia ka suti lero tuna kashegoro baketa batako aine ko bakaita twali yako betwali yasikala byamsa anko Emi nwetu atine nyuma ya kamera and then you know producer wetu Wycliffe Ramtoro nawe yarhawo kore bukangwe chinti asakwa yino nachukasaganya koronji mnonga mutichize twasekwa tubasibo raha nyise tugarukana big energy big vibes. It's gonna be a Friday watakaga TVS programs nyinji mnonga zilionzisha for now we out bye bye.